Check ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. Komishini ya Madlanga e boledišana le komishinare wa maphodisa wa KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi ge e dutše e tukišetša go thoma ditshepedišo yeo e tlo go raroga ka la 17 kgweding ye ka Pretoria. Bagononelwa ba bahlano bao ba bolailwego ka go thuntšhana le maphodisa ka Chatsworth, KwaZulu-Natal go begile gore ba be ba gokantšwe le melato e mentši e megolo go akaretšwa ya dipolao ka Durban le ditokologong tše dingwe. Ge ya bolela sebokeng se se sa tlwaelegago sa baetapele ba BRICS, mopresidente Cyril Ramaphosa o ipeleditše go dinaga tša BRICS go šoma ka maatla go netefatša gore tshepedišo ya kgwebo ya lefase e šomela mebušo ka moka. We don't have fear to play that game of tomorrow. Dipapading, mohlahli wa Bafana Hugo Bruce gore ba kwešiša gore phenyo kgahlanong le Nigeria e tla thuša sehlopha go fetela go sebjana sa lefase sa 2026 sa FIFA. Thobela, nako ya go losolela ditaba ke yona ye. Nna ke Nkgadimeng ke kana gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Mpho Teme. Komishini ya Madlanga e tla thoma mošomo ka Laboraro la 17 kgweding ya Lwedi ka tulo ya semmušo ka kholejeng ya toka ya Bridget Mabandla ka Pretoria. Go šetše go ena le kgatelo e kgolo go hlongweng ga komishini fa o letetše go fela go thoma ka ditheeletšo. Go letetše gore dihlatse tša mathomo di tsena ka lepokising go thagola diphatišišo. Komishini ga re swara dikopano le General Mkhwanazi le ge go le bjalo bahlankedi ba laeditše gore dikutullo tša komishini e tla ba fela ditšhitšhinyo tšeo di sa tlamego motho gomme di tla ba jwalo ka dikeletšo go mopresidente. As we are seated here, the Commission's senior team, except for those who are present with us, are seized with preparations for the commencement of the Commission's hearings next Wednesday, the 17th of September. I'll return to those preparations shortly. On the progress we've made with regard to setting up the Commission, the proclamations establishing the Commission and the regulations governing its operation were published in the Government Gazette on the 22nd of August 2025. The proclamation and regulations govern the proceedings of the Commission, and the documents are available online at the Government Printing Works, that's gpw.online.co.za/government-gazettes, and can be found under the date, the 22nd of August, and it was sponsored by the Department of Justice and Constitutional Development. Bahlankedi ba tšhireletšo ba tšwela pele go palelwa ke go ikarabela go digongwana tšeo di itlhamilego gomme ga se ba swanela ke go šoma ntle le go farafarwa ke bahlankedi ba phethagatšo ya molao. Seo ke go ya le ka yo mongwe wa leloko la yo tee goba bahlano bao ba thuntšitšwego nakong ya lesolo la go phuruputša ka Davidton go tlhabela bja Gauteng mo mafelong a beke. Tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi o re mmušo o tla lekola leswa maikemišo tša yona go leka go thibela gore seo se diragetšego se se ipušeletše gape. Bahlankedi ba tšhireletšo ba hlasetšwe stationeng sa setimela sa Davidton. Hlatse ye e bone go tiragalo ye e re banna ba o ka balelwa ba 20 bao ba bego ba apere diaparo tša mmala o moso ba ile ba ba thuntšha. Balapa ba ipiletša gore bahlankedi ba tšhireletšo ba fiwa maloka go swara dithunya le go lla ka la gore ba lebagane le dikebeko ba sa tšhireletšega. Mošomo wo o bea maphelo a bona kotsing ka ge ba šoma kgatlhanong le disenyi e fela ba sena dithunya. Tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi o etetše batswasehlabelo bao ba babedi ba wateng ya ba go lwala kudu, ba babedi ba bangwe ba laetša pholo mola o tee a lokollotše bookelong. One of their members was just coming back from a funeral and they had to escort him home. The departmental funeral, and after they've dropped the member, when they were going back to their post, that's when they saw an Avanza that switched on the lights. When they saw the team, and immediately after that they came under heavy attack, with an indication that they either disrupted the mission
or these people were going to cause more damage. And that is why I said to them, I appreciate their courage. I appreciate that they took a bullet on behalf of all of us. Batlhankedi ba bangwe ba šupa ba gare ba fiwa ditirelo tša thoba matswalo. Lesufi o re mananeo a bona a tlhatlo a akaretša go swara sethunya e fela sephetho sa go ba abela sethunya se swanetše go gata ka mošito o tee le molao. Pejana go potšišo ya letšatši re rile go thuntšitšwe batlhankedi ba tšhireletšo ba bahlano ka Ekurhuleni nakong ya lesolo la bona la tlhapetšo gomme ra botša gore na o bona le magato afe ao a swanelago ke go latelwa bjalo ka karolo ya go itšhireletša kgatlhanong le dinokwane ka ge ba šoma ntle le ditlabela tša tšhireletšo. Letlakaleng la Facebook Diana Mothibe o re o kweša bohloko go bona batlhankedi ba setšhaba ba bolawa sehlogo ke re mmušo o ba fe maatla a go bolaya ge ba le kotsing gobane mo mabakeng a mangwe o hwetša ba nagana gore ge ba ka šomiša dithunya tša bona ba ka lahlagelwa ke mešomo. Mabele Albert yena o re batlhankedi ba mo mebileng ba swanetše go fiwa ditlabakelo tša go itšhireletša gore ba dule ba bolokegile ka dinako tšohle kgatlhanong le bosenyi go bo aparetše go naga ya Afrika Borwa. Letlakaleng la X Legasa Butler Mollo o re go bolela nnete ba kgoro ya tšhireletšo ga mmogo le ya sephodisa ba swanetše go fiwa tumelelo ya go thunya le go bolaya bao ba ba thuntšhago. Shoki Magapa yena o re tša mohuta o di garroša matswalo nke ba sware ba dira bošoro ba gomme ba ganwe ka peile batho ba hwile matswalo e le ruri. Ba bangwe ba badudi provinseng ya Limpopo ba ipiletša gore go tšeiwe magato a boima kgatlhanong le batlhankedi ba mebasepala bao ba amegago ditatofatšong tša bomenetša le taolompe le ge ba itokollotše mešomong. Batlhankedi ba mmalwa go akaretšwa le balaodi ka mebasepaleng e fapafapanego ka Limpopo ba fegilwe morago ga ditatofatšo tša bomenetša. Mebasepala yeo ya megago e akaretša Modimollo mo Kgopong, Messina le Thulamela. Badudi ba dumela gore batlhankedi bao ba swanetše go hwetša kotlo ya maleba ba nyaka gore mašeleng a bušwe go thuša kabo ya ditirelo. Mengwaga mebedi ya go feta kgoro ya matlotlo ya bosetšhaba e abetše masepala wa selegae wa Thulamela dimilione tše 28 tša diranta tša thušo ya kimollo bakeng sa go tsošološa tsela le ditsela tše dingwe tša metsaneng ye tshela. E fela badudi ba re ga go se sekaone se ba ka se šupago go laetša ka nnete gore mašeleng a šomišitšwe gabotse. Masepala o ile wa fega Masala Makumuri e le go molaodi wa masepala kgwedi ya go feta ka tšhomišompe ya mašeleng ya dithendara tša ditsela. Makumuri o ile a itokolla mošomong ka morago. When they are doing it, it seems like they were sacrificing. They were not doing it for permanent. They are doing it like they are doing it because they want to come back and work on the same place again. Masepala o re o ile wa swanela ke go emiša ka magato a kgalemo morago ga gore Makumuri a itokolle mošomong. We are not going to go on with the disciplinary hearing because he is no longer our employee. Go sa le bjalo masepala wa Modimollo mo Kgopong le ona o fegile molaodi wa yona Ntompi ya Mpi Thobela. There is an interest of about 1.250 million that was paid back to the service provider who borrowed the municipality the money. Mekgatlo ya kganetšo e dumela gore diphetogo tša boetapele ka gare ga mokgatlo wa ANC ka morago ga conference tšeo di sa tšago go feta tša selete di bakile taolompe le go fegwa kgafetša ga bolaodi ba mebasepala. The relationship between the municipal manager and the mayor is cozy, and now also the mayor is fighting with the district mayor, and now they are fighting for resources and fighting for the space in the ANC through our people's resources. And it's not just Thulamela and Messina and Modimolle and Mokopong. This is something that's happening all over. We've just seen the same happen in Tabazimbi. We do know that there are ANC congresses about to take place, and I think the suspension of these managers all has lots to do with that as well. Mekgatlo ya kganetšo e dumela gore tsela ya go tiiša melao mabapi le bahlankedi ba bagolo ba mebasepala bao ba amanago le bomenetša e tla thuša go fediša mathata a go se fele a go swana le ya mebasepaleng e mengwe. Madume ga fele re a lotšha re gatela pele ka tšeo di rego ba gonanelwa ba bahlano ba bolailwe mo thuntšanong le maphodisa ka šušumeleng ya Chatsworth
borwa bja Durban. Maphodisa a re ba gonanelwa ba ba nyakwa ka melato ya go fapafapana go balwa melato ya polao, maiteko a polao, go nyaka tšhelete ka mo go sego molaong le bogodu bja leruo. Melato ye e dirilwe ka ditukulogong tšeo di fapanego ka KZN. Ba gonanelwa ba magareng ga mengwaga e 15 le 25. Maphodisa a re go thupile le dithunya tše 3 go balwa le se tee sa maitirelo. Badudi ba šušumeleng ya Pump House ka Chatsworth ba tsošitšwe ke medumo ya dithunya e le ge maphodisa a thuntšhana le ba gonanelwa. Maphodisa a re lesolo la bona la go bopša ke lekala la bohlodi le ba rometše gona šušumeleng yeo mo go begago lefelo la ba gonanelwa bao la go khuta morago ga go dira bosenyi. Maphodisa ile a ikarabela ka go thuntšha moo ba gonanelwa ba 5 ba bolaile go tiragalong ye. Magareng ga bona go balwa Lwandile Sibiya wa mengwaga e 15. Ba lapa la gagwe ba dumela gore maphodisa a šomišitše maatla go ikarabela. Re na le dipotšišo tše mmalwa bjalo ka lapa ka gore ba thuntšitše le go bolawa ke maphodisa. Go tla bjang gore maphodisa a palelwe ke go swara ngwana ba mogadike ka dipotšišo. Re nyaka go kwešiša gore go tlile bjang gore maphodisa a bolaye bana ba rena. O thuntša bjang ngwana wa mengwaga e 15 gore ke sekebekwa. The crime scene is still active. We're still processing the scene. We're still going to profile the suspects that were fatally wounded. But what we know for now is that these suspects are linked to various cases, including murder, attempted murder, stock theft, and extortion. So in different areas in the province, including Guatabega, Mpumalanga, and so forth. Kgorokgolo ya tsheko ka Pretoria e kwele gore ditokelo tša go boloka ke sephetho le tokelo ya Esther Lungu gore a ka tšea sephetho sefe goba sefe go ya le ka melao ya naga ya gabo bjalo ka mohlologadi wa mopresidente wa peleng wa Zambia Edgar Lungu. Lapa la ga Lungu le kgatlhanong le katlholo yeo e filego mmušo wa Zambia tokelo ya go boloka Lungu. Balapa ba dumela gore go na le dipotšišo tša bohlokwa molatong wo wa go ikgetha mo kgorotsheko ya boipobolo e ka tlago ka sephetho seo se fapanego. Katlholo ya kgorokgolo ya tsheko ka Pretoria yeo ileng ya fihlelela gore mmušo wa Zambia o na le tokelo ya go boloka mopresidente wa maloba wa naga ya Zambia Edgar Lungu e swaile ke lekgotla leo le emetšego lapa la Zungu gore katlholo yeo e ka ba kotsi mabapi le go gatakwa ga ditokelo tša bahlologadi ge seemo sa molao se sa rarolle kgorotsheko ya boipobolo. Botšhotšhisi molatong wa go ama rakgwebo Vosmos Matlala bo boditše kgorotsheko ya magistrata wa Alexandra gore molekani wa Matlala wa peleng Tebogo Thobejane o tšhabile ka mo nageng e le ge a tšhogela bophelo bja gagwe. Seo se tšweletše nakong ya kgopelo ya beile ya Matlala o latofatša ka molato wa maiteko le go rulaganya polao ya Thobejane ka diphalane ngwageng wa 2023. Vosmos Matlala o lebaganwe ke melato ya maiteko a polao go rulaganya polao le go gweba ka mašeleng. Nakong ya kgopelo ya beile botšhotšhisi bo ngangile ka gore ke konokono thulaganong ya polao ya Thobejane. Sefatanaga sa Thobejane se ile sa nošetšwa ka sefako sa dikolo ka Sandton ke bannatsoko bao ba bego ba itlhamile moo tiragalo yeo e tlogetšego mogwera wa gagwe a golofetše. Matlala o ipeleditše go kgorotsheko go kwela bohloko ka go molokolola ka beile ya go swara a ntše a le ka ntlong bjalo ka mabaka a beile ya gagwe. Katlholo e sa beilwe lefateng go fihla bekeng e tlago. Ba bang ba badudi ba Diamond Park ka Kimberley ba latofaditše masepala wa Solplaki ka go palela ke go šogana le mathata a go tlala gohle a kelela tšhila. Ba bolela gore seo se ba ama bošaedi ka malapeng le mebileng. Ba tšwetše pele go hlaloša gore ke dikgwedi tše mmalwa ba itemogela bothata bjo bo amago seemo sa bona sa maphelo le dikgwebo mo motseng. Pejana monongwaga Masepala wa Solplaki o ne wa tlisa traka eno ka maiteko a go samagana le mathata a kgeleloleswe mo lefelong leno. Dikgwedi morago ga moo mathata ano a santse a tswelela pele mme baagi ba re go lekane jaanong. Baagi ba Diamond Park ba re ba na le sebaka se se leele ba lopa masepala wa Solplaki go rarabolola mathata mme ga gona sepe se se diragalang. Mme yono a re ngwana wa gagwe wa lwala ka ntlha ya monkgo. My child was born without any medical condition, but now suddenly she has asthma. And it's very frustrating because she can't go to crash now. Baagi ba re ba lapisitswe ke ditshepiso mme ba batla gore masepala o rarabolole bothata jono. I can't open my doors, I can't open my windows. The children can't also play outside because it's just a mess in my yard. And I'm so fed up for this mess. Masepala wa Solplaki wa re o itse sentle ka bothata jono mme o tshepisitse gore o tla thapa rakontraka mo nakong e sa fediseng pelo. Mathata ko Greenpoint
re ikaela go a rarabolola ka go appointa service provider maelo a October a simolle go bereka ko Diamond Park. Baagi ba re ga ba kitla ba kgona go emela kgwedi ya Diphalane gore masepala a rarabolole mathata a kgelelo le leswe. Tebogo Mosimanga, dikgang tsa SABC, Diamond Park. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re lenaneo le leswa la kgwebišano le amile gampe dinaga tše mmalwa go balwa le Afrika Borwa. O ipeleditše go dinaga tša BRICS go šoma ka maatla go netefatša gore kgwebišano ya lefase ka kakaretšo e gola motho mang le mang. Ramaphosa o be a swere kopano ka mokgwa wa tšhomišo ya marangrang a technology le baetapele ba dinaga tša BRICS yeo e bego e beile šedi ya yona go maemo a ekonomi tša dinaga le segwera sa kgwebišano. Kopano yeo e tla nakong yeo dinaga tše mmalwa di sa ekokago dintho morago ga gore naga ya United States e ba otle ka ditifišo tša godimo tšeo di bego di sa letelwa. We are witnessing seismic shifts in global trade that present both challenges as well as opportunities in the reordering of the global economy. There is a shift from a unipolar to a multipolar world. This moment is marked by intensifying global competition and growing geopolitical tensions. First, we should uphold multilateralism to defend international fairness and justice. History tells us that multilateralism is a shared aspiration of the people and the overarching trend of our time. It provides an important underpinning for world peace and development. This will be an opportunity for us to speak with one sole voice in the defense of a revigorated multilateralism. We should move forward in enhancing the Security Council of the UN, incorporating new permanent and non-permanent members from Latin America, from Africa, and from Asia. Another central gap in the multilateral architecture of today is in the digital field. Mohlahli wa Bafana Hugo Bruce o re phenyo kgatlhanong le Nigeria e tla thuša sehlopha go hwetša maloko a go kgatha tema dipapading tša sebjana sa lefase sa FIFA 2026. Bruce o re a se maikemišetša go raloka maleka e fela ba nyaka dintlha ka botlalo kgatlhanong le the Super Eagles le patlelong la Free State ka Bloemfontein go sasa mathapama. Afrika Borwa e etile pele go Group C ka dintlha tše 5 ka dipapadi tše 3 tšeo di šaletšego. Nigeria e maemong a boraro fao e le go morago ga Bafana ka dintlha tše 6. Bafana ba di goga pele mo go Group C gomme ba šaletšwe ke dipapadi tše 3 ba feta Benin yeo e le go bobeding ka dintlha tše 5 morago ga go se thome dipapadi tša go qualifya ga botse. Nigeria e okeditše tshepo ya yona ka go fenya Rwanda ka mokibelo ka go le lengwe. Bafana ba šašarile Lesotho ka dino tše 3-1 ka Labohlano. Mohlahli wa Bafana Hugo Bruce o re seo ba se nyakago ke phenyo kgatlhanong le Nigeria ka Labobedi bošego. It's a big opportunity we have tomorrow. We all know if we win the game, we are qualified. This is not mathematically, but then it should be a miracle if we shouldn't qualify. So we all know that. And it's a big opportunity to win the game tomorrow. But again, we are playing against a very good opponent also. Bruce o re ga ba nyake go thušwa ke dinaga tše dingwe go qualifyela dipapadi tša sebjana sa lefase. You just have to look at yourself, and I think that is something we have to do now also. We don't have to count on Rwanda or Benin or whatever. We know what we have to do, or we try to do that. And if we can achieve that, you are qualified. Mokapteni wa Bafana Ronwen Williams e be ile karolo ya sehlopha seo se paletšwego ke go qualifyela dipapadi tša sebjana sa lefase ka Qatar ka ngwaga wa 2022. The most important thing is to get the job done. We don't want any favors from anyone. We want to do things our way. I mean, we learned a hard lesson a few years ago where
our destiny was in other teams' hands, and obviously things didn't go our way. So we learned and we grew as a team, and now we want to do it our way. La mafelelo ge bafana ba be ba qualifya go raloka dipapading tša sebjana sa lefase e be ile ka Korea le Japan ka ngwaga wa 2002. Bafana ba ralokile dipapading tša sebjana sa lefase la mafelelo ka ngwaga wa 2010 ka baka la gore ba be ba swere tournament yeo e bego e ralokwa la mathomo kontinenteng ya Afrika. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano gomme ka baka la papadi ya magora ditsela a sebjana sa lefase sa FIFA ditaba tša Lesotho di ka se be gona go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso e fela pele ga fao a re boneng gore setlhopha sa leitlho la setšhaba ba re swaretšeng bošegong bjo ka seripagare go tšwa iring ya seswai mo go SABC 2 go šegofetše Shalom. ba dula sekolong sa primary sa Bakgomana ka ntle ho molao e se e le dilemo tse fetang tse 7 baahi bana ba fetotse sekolo sena le hae la bona. Sekolo sena se ile sa kwalwa ke lefapha la thuto ka 2006 mme se ile sa fetwa ho eba le hae la dinokwane ka mone le class A1 and then ya ba gore go bana le agreement ya gore no a re nnisaneng solonga palesa 1998 till namhlanje ayikho into evelile. I'm 69 years akena ntlo. Lefapha la ntshetsopele ya meralo ya motheo Gauteng le kentse kopo lekgotleng la dinyewe ho ntsha baahi bana mona mme baahi le bona ba kentse kopo e thibelang sena lekgotleng la dinyewe. Ke re itumetse Sankolla ditabeng tsa SABC Johannesburg. Mogedi wa SABC 2 ke rata go dumediša le go amogela bošegombo a ke re emetša re lebeleletša maemo a boso gore tsona di re tshwaretseng ge re lebelela godimo gona go la Mpumalanga go tsenela go Bloemfontein le Durban go bonagala go tla ba gone le kgonagalo tša dipula ka diperesente tše 60 le dikarolong tše ding tša naga go tla ba go ntše go na le mesarasarane re lebelela bona fase go la Cape Town go tla ba go ntše go apogile re tšwela pele jwale le tšona ge re lebelela jwalo dipula tšela di santšane di le gona ge re lebelela gona go la Bloemfontein ge re lebelela le gona KwaZulu-Natal go tla ba go ntše go pipile maru ebile go na le moano go na le mesarasarane gape re tšwela pele jwale le tšona ga re lebelela jwale bošegombo go bonagala go tla ba le dipula tša mmatla ka dibe ge re lebelela gona godimo go la Mpumalanga le gona go la Durban go tla ba go ntše go kgona go letša dipula re tšwela pele jwale le tšona ba kakanyo ya boso ba re lemoša gore dikarolong tše dintšana ge re lebelela gona go la North West godimo le Appington go la Northern Cape go tla ba go ntše go ena le phišo tše maatla re ke re tlhokomele le gona go la Eastern Cape re ke re tlhokomele re seke ba ra hlola mello e sa nyakegeng re tšwela pele jwale le tšona go sasa go la Gauteng ge re lebelela jwalo go lebelela gona godimo go la Pretoria go na le kgonagalo tša mesarasarane le Bronkhorstspruit bogareng banaga le gona go tla be go ntše go fiša ge re lebelela jwalo go province ya Limpopo go sasa ge re lebelela go tla be go ntše go fiša dikarolong tše dintši tša naga re lebelela gona go la Thabazimpi Belabela go tla be go ntše go na le mesarasarane re lebelela gona o le Mokopane le gona go tla bo fiša ka tše 20 senyane re lebelela Bakersford lebelela gona ka 20 seswai lebelela gona o le Mphatla Mohlake Diphagane le Mohlaletši go tla be go ntše go jwale go ruthetše le gona Phokwane re tšwela pele jwale le tšona Mpumalanga province re lebelela gona godimo Mashišing le Sekhukhutsa go tla be le mesarasana go tla gareng banaga go tla be go ntše go fiša ka tše 30 Standerton go tla ruthela KwaZulu-Natal re lebelela Vryheid go tla be le mesarasarane Ulundi le yona Richards Bay go tla be go ntše go na le mesarasarane bogareng banaga le gona go tla be ntše go ruthetše ka tše 20 senyane re lebelela Eastern Cape Maletswai go tla be go ntše go na le mesarasarane Mthata go tla fiša le KwaNoljoli go tla be go fiša ka tše 30 re lebelela jwalo go Western Cape go la Sasa Fredendale go tla bontse ruthetše go ne le maru Western Beaufort West le gona go tla bontse go na le mesarasarane re tšwela pele jwale le tšona re lebelela go Northern Cape go la go Sasa Appington ke tša 20
32 kurumane go tla bo go ntse go fiša le gona ka tše 20 ga lebale province ya Freistata go la go sasa go tla be le msarasarane sa Solbeke ka tše 20 tshelela re belela gona Gariteme le tla be le tsene ka re ga maru re tšwela pele jwale le tšona go la North West go la go sasa re lebela Mahikeng go tla be le msarasarane Rustenburg go tla fiša ka tše 30 go tšwa go nna mmogedi wa SABC2 ke lebogile nako ya lena se tlo go le saganya go ke re a e be boroko.